Pemirsa pengharga basa dawag sawatara rahinane lintang kauningin saya nincap. Ini ki inucap memargi sangkaning akehnyane kawentenan pedes miwah tomat sane berak sangkaning pengrauh sase sabe. Sile tunggil pedagang basa ring pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan, Karangasem, Desak Ratna Ngawadarang, mal nyani pengarga tomat miwah pedes ageng, sampun memargi dawag awuku ungkuran. Kawawahin ring sajoning pengarga tomat katah nyane mempengarga plekutus tali rupiah akilo. Nanging dawag awukune lintang kauningin nincap dados kalih likur tali akilo. Panincapan arga taler pinih ageng memargi ring soro pedes ageng sane sadurung nyane 50 kutus tali rupiah akilo rauh mangkin nincap dados pitung dasa tali rupiah akilo. Ratna ngawahin panincapan arga mawasana ring penadunan adolan pedagang kantos 50. Indika punika memargi sangkaning kramane akehan sane nenten numbas pedes ageng. Kawadar taler yening panincapan arga pedes miwah tomat puniki kepanggih sangkaning pengrauh sasi sabeh dawag wukune lintang. Sane ngawinang tetanduran pedes miwah tomat berek keni sabeh. Eka Parananda, Bali Pos Nguningayang.